Hello, atu I karak chimding mi chu Gout Zawtnak he pe tlai in zaitin da kani thlop danding asila timi kong kha selai I Gout Zawtnak si se diabetes ti si chu zong vasiko se chun cholesterol thau chia chun ti thikai ti bantuk zong kha vasiko se kan ngai chang hnu I ti thlop a haumi kan ban si ti ka khan aziji chammi jo kan aidin mi herak selang mang chu chun exercise to hi aitel chi peng mi asi I ka chimdu nak chu si kan din tik zonga khan kan si din mi long irin si lawin khan kan aidin rishim hi kan ni sum a haw I exercise ong hi kan to chi a haw ve ti kha ka ban chimdu mi asi Gout Zawtnak ngai mi na sia khan chun zu te hlei in beer kha din lo bak dinga selai Monster si seti Red Bull si seti an chunga khin niacin ti mi ka chimchang uric acid a level a kaiter khome num cha khan khaban tu kha jo shielding silai chu chun overall in the added sugar ki gini athum mi ka tila chu ti khaban tuk aitel mi khaju shil khwa khan athamian se chu chun thau tuk mi kan sia khan chun ider ter da uzong kha abepi mi selai I si hinte zai si da hi kan din ton ti sia chun allopurinol ti mi le febuxostat ti mi he USD ma hin chun first line treatment an si ma kha pek an si ton ma si chu zai da an zai tin da rin an tuan ti sia chun kan pum chung iti uric acid production uric acid achuak mi kha kham tu an si atlom ter deu tu an si mo I chu chun acute gout attack ti mi ki chikhat sudden atu zarkha vaikhat moti bantuk thakha vaikhat moti achuak mi afak mi kha aminung khan aidang cheulati khama khabantuk asi tuwa khin chun colchicine ti mi le chu chun naproxen ti NSAID chun in ibuprofen kan ne chun ibuprofen ti bantuk jong kha din kho piak an se chun steroid ti mi prednisone ti bantuk khate chun jong chun kho adin jong din kho te khan ma bantuk attack avan umleu te I adam ter tu kha ma bantuk ha pek an si to hi bantuk Zawtnak hi chu ti antlau kholo cha khan acute gout attack ti khi ti chikhat te sudden I avan chwa ding tu kha achwa lo nak ding tu kha vanthing piak tu kha abepi mi asi kan shielding mi pol kha chu ti adang video a khan karak chim change atu ti over the counter I kan chok kho mi kan din kho mi chu uric acid cleanse ti mi chun torch cherry chun vitamin C hi athat nak tampi gout cha zonga thami si I vitamin C in tampin mi bol chu ti orange lingmo ti tebantuk ti ma chun grapefruit ti thai thu phun khat chu chun cherry tebantuk ti berries tebantuk bol kha low in purine atlom mi si cha khan gout an adang an that nak atampi hle khan gout cha khan athamian se chu chun veggies khan chun te mushroom pa te chun cauliflower panggopi chu chun asparagus te bantuk spinach te bantuk kha low purine an si cha khan gout cha khan apia kholang manga cho athamian se nut khan ti almond te bantuk chun walnut te bantuk jong kha apia khwa chun tha tuk men se sa hin chun ti ar sa le nga sa kha save big and city Zawtnak dang cha zonga I nga sa chung in sardine nga timbu tu khajo gout cha chun shel piak ding a selai kan pum chung I uric acid tampi ummi he atam u chu kan kalni hindi kanjuna hin achwa tar cha hin pi tampi kan din piak ding kha be pi tuk mi ase chun kan kalni khanti cleans kho hwa halo uric acid achwa tar kho hwa halo wa khan chun kal zonga khan lung kha afoi tuk mi si chu cha khan ti zong kha tampi din kho izom nau si ti mi kha kan som chi du na